karindwi ubwo nyamuntu abasirikare bari bari ahantu bacobona uwo muntu arayitsimbye amaze kwitsimba hanyuma utayitsimbye abari waza akayitsimbura amaze kwitsimbura hanyuma abasirikare baca baramubona kubera yuko babonye ko ntayitsimbura kandi babantu zenya nawe uretse gata kugira ngo dusobanukirwe no kuvuga ngo yaje arayitsimba no kuvuga ngo baje barayitsimba abo bagabo bari bafite kanyanga sibyo noneho ubwo ku ruhande rwo hirya hari undi muntu uri kubacunga kugira ngo nawe atsimbure ya kanyanga iwe yababonye hanyuma nawe atagenda kwitsimbura amaze kwitsimbura abasirikare baca baramufata kubera ko babonye nyamuntu yari karihita abo bandi birutse ace bamufata rero bamaze kumufata. Abaturage bongeye kwiyama ibisambo bituye mu kano kagari kubera ko birabajujubije cyane ubwo bino bisambo bitagira icyo bisiga inyuma, ndetse abaturage bavuga yuko ibisambo barabifunga bakongera bakabifungura byagaruka bikongera bikiba. Ubwo abaturage basabye nimba aba bantu bakurwa mu kano kagari yenda bakareba ahandi babimurira cyangwa bakabacumbikira muri gereza bakazigumiramo kubera yuko barabajujubije buri gihe ngo barabiba, nta muntu usiga akantu hanze bashiduka bakibye. Ndetse niyo batumye abana ku muhanda guhaha bivuze ko bano bagabo babategera bakabambura ibyo bafite bikanakubitiraho nuko aba bana babakubita ndetse bakanabafata ku ngufu iyo ari abana b'abakobwa. Ngaho reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo. Abaturage baravuga yuko imvura yaguye ari nyinshi ibasenyera amazu, bamwe bakaba bari kurara ku mihanda abandi babuyera. Bano baturage bavuga yuko mu gihe imvura yaguye ari nyinshi mu mpera z'umwaka 2025 amazu yabo agasenyuka ndetse n'ibihingwa byabo bari barahinze amazi abijyaho, imyaka iragenda irapfa. Ubwo bakaba bari kwicwa n'inzara, bakaba barimo basaba ubufasha nimba hari uwabafasha. Reka tunyarukire mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano. Abaturage bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abajura babatera mu ngo zabo ndetse bakabiba abandi bakabasahura. Ubwo bano bajura bafungwa bakongera bagafungurwa, abaturage bakaba basaba inzego z'ubuyobozi kuba bakurikirana bino bisambo hakiri kare kubera ko birabajujubije. Impamvu nta kintu bajya basiga hanze, ndetse niyo batumye abana babo guhaha amafaranga barayabambura ndetse bakabakubita. Ngo hari inkuru yigize kumvikana ko bigize no kubafatira umukobwa ku ngufu, uyu mukobwa ahaburira ubuzima. Bino ncamake y'amakuru niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyahereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo habereye ibiteye ubwoba. Amazu angana na 55 y'abaturage yarasenyutse bitewe n'imvura yaguye mu mpera z'umwaka 2025 Kanama. Abaturage bakarimo basaba inzego z'ubuyobozi kuba zabafasha kugira ngo bubakire izindi nzu. Ubwo bavuga yuko n'ibihingwa ndavuga imyaka bari bahinze yuko imvura yagiyeho nayo ikayitabika. Ubwo bakaba barimo bicwa n'inzara, bikaba ari bimwe biri gutuma abana babo batajya ku ishuri kubera kubura amakayi ndetse bakaba babura n'ibyo kurya. Abaturage rero barasaba ubufasha nimba hari uwabafasha akaba yabafasha. Gusa ikintu cya mbere bavuze yuko iyi mvura yaguye yari karahabutaka, ubwo yaguye mu masaha y'ira saa 8 za nijoro ikagera mu gitondo ikigwa. Ubwo izo nzu zabasenyukiyeho bakarara bavirwa, bukagera mu gitondo babaye ibyondo. Gusa ku bw'amahirwe nta muntu wigize uhaburira ubuzima, bivuze ko nta muntu wigize unhakomerekera kubera ko babibonye hakiri kare barahunga. Gusa byari biri mu nzu nabyo biranyagirwa, ndavuga matera baryamagaho ndetse n'ibindi byo mu nzu. Abaturage rero bakaba barimo basaba ubufasha inzego z'ubuyobozi kugira ngo nimba bakubakirwa izindi nzu kubera ko ntago bishoboye kandi nta bushobozi bafite bwo kuba bakubaka izindi nzu mu buryo bwabo bworoshye. Bubatse ibintu bita imiganda, ndavuga shitingi bafata bakagondagonda. Ubu ngubu bari kuba muri shitingi, ariko bari kuvuga yuko abana babo batari kujya ku ishuri kubera imbogamizi bahuye nazo z'uko ibiza byabasenyeye ndetse n'udufaranga bari bariteganyirije kuzishyura abana bagasubira ku mashuri bakaba baradukoresheje mwino minsi barimo bayifashisha, none natwo tukaba twabashiranye bakaba barimo baka cyangwa basaba ubufasha.
Reka nanone amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano. Abaturage bongeye kwiyama ibisambo bituye muri kano kagari kubera ko birabajujubije cyane, ubwo bino bisambo bitagira icyo bisiga inyuma, ndetse abaturage bavuga yuko ibisambo barabifunga bakongera bakabifungura, byagaruka bikongera bikiba. Ubwo abaturage basabye nimba aba bantu bakurwa muri kano kagari yenda bakareba ahandi babimurira cyangwa bakabacumbikira muri gereza bakazigumiramo, kubera yuko barabajujubije buri gihe ngo barabiba, nta muntu usiga akantu hanze, bashiduka bakibye. Ndetse niyo batumye abana ku muhanda guhaha, bivuze ko bano bagabo babategera bakabambura ibyo bafite, bikanakubitiraho nuko aba bana babakubita ndetse bakanabafata ku ngufu iyo ari abana b'abakobwa. Ngaho nguko rero ibi bintu birababaje kandi biteye ubwoba. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ntugende udakoze subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane wakoze subscribe uruwa agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Turaza kugaruka n'izindi nkuru ziri kuvurwa hano mu mujyi wa Kigali, ndetse hari ibihuhwa biri kuvuga yuko isiganwa ry'amagare rizabera mu gihugu cy'u Rwanda, imihanda yose mu mujyi wa Kigali bazaba bayifunze. Ibyo ni ibihuha, ariko ndaza mbabwira amakuru